tunanchi mwana ine chanduma chiringa inga chita chichombijere echa kurumane kane chinyaboe chiringa inga chita chichombijere tunanchi mwana ine chanduma chiringa inga chita chichombijere echa kurumane kane chinyaboe chiringa inga chita chichombijere obo mwana kayareza ebintu byona kabyanshobera naye tankura na sangurura ebintu byona kanatomera umurebi wa Kiara Media News Center webare kubano gendo miso not following YouTube, Facebook, Twitter, Instagram tubantu tambara kurunje munonga onerama yuji kandi mutayi wanje na Kuruga utustamiraha nyina wabantu bamani munonga njatu bitaka baresere kwiyahogo no twaresere ko kaba banda aba umwana umwe yanagango arumo wembare gatenga mabona nakikora atakusangana konsebembe nakubitugambira twinena na celeb na warwana iragura kunsinga nsoko nje numusokore kangu twasokontu kwasaganya ezembera reka twasokontu jero musokontu yanzura deni wasokono bamanya na nembera nko kuzirene zitambara mazo yakora abakureba Kiara Media News Center kwatire microphone muri mutu wamani amazina nka original banyito muganda Alazare omwana bantungamo nashimirwa ntungamo ni ndiro ashamire ha na kogo no emere chikazi bona mbarugoko bona kumukachukaka muninga just muri mu constituency timu constituency sabo nimuza muchikora muta kusanga military zone nanye tiko manya ninja mkamba inengere yakunze district yo Tokusinga azindi arona nogondo ogomana ari akukitera hero sezi na akukitera hero ga zero muna kije mu World Cup noto wantunga naona argantunga makacharogwe ni mweta brother wanje no kurata gare kwese babantu amazina Karian Kahima mwana wa Ntungamo. Kino yita Kahima. Kahima is a family name. We are the family of Kahimas na former MP Ntungamo district mbamwita Mugabe Moses Kahima is my brother. So ni hotu hirizi neri. Na His Excellency President Museveni ni byebi. Papa. Orikeria nikiria amazina ninye Azizi Mbaraboy turajano miso izukango otaka bakwana subscribing liking kandi sharing ntona kumanya waba abo akibizire bakakwatagana bakayekanga bari abantu basatu kandi buri mu yabarari omudishict yeye ko gatwara yangu ababiri bana barwa ntungamo kandi ogu no wambara no wazarirwa hariya Andrews tukokiri uza utandikota TikTok page nyo kutandika TikTok nkabanyine banywani banje bo mu Kampala konka obwiro bwe nkabanye nation zo kureba mu kamera konka kunatire mekishani naheza kureba nti kuno haro abantu bamwe bakubasa kutu representinga nkaba ka China nabandi nko kumukubamanya ba Bruce nayebuza omukare omwishomero kanabe nyine talent yanje yo kushese abana yo kora videos yo kuzomishoga abana nkeshongora abwenje ntakujigumiza mukaji improving nikwe natandikire ntyo TikTok mazo tseshemikachi ebyo kushesanya ne bingi but pa now mwangu ata offside okay esaheji nokora mu muki shahezi ni nkoro mwanya guba kweta the location tell us omchiyanja as a waitress no hinkronda ka sente kanja ko kumbesa hompora oruku biteka munesharo bundi toka amanye bye binte bituru munyencha karembi kusencha kareho takumanya esime yo kwasire ni yazinga yeja kwani esime Ebyamani esime nyine ni weru wesa yoni esime nyine ti simu Ebyamani konka budgeta common 18 arabo kugenda konka tubajini budgeta common 18 yeru kunyambo koro video wanje bukatambrank ukashangana ino kuraba umuntu naja uriya tuwo mucyo uturebire ngo bwira no womu nkebi ukajugura zinga nkajugure emitwaro nkagana 5 emitwaro nkagana 5 esente y'ekikazi azisente zo mu kizigumero wari akwate emitwaro nkagana 5 akazugure simu umuhegendesereza ntwenda kumanya ko kuba no tamburo mbantu bakoreba nice kisane cyukwizamu baje ngo ngugo tukoreba video obwiro bwingi abantu abakunde ba videos ninga ba customer bitaba kubamba twikaho omwe nara video oreba yije yatanga kuja obwira niwe nokorechi of which bamwe tubakubasa kubirivinga ngomuntu oba kubane bamanyani ngomuntu okubana abera nko mu area ya Western nabasa kubayine talent just ari kwetaga support so ntushaba abarebi abararebe this
on this channel musubscribinge musharinge mutuhagireho mututambuzeho ubundi nyencyakari nitwe tukamanyikwa ushanga umuntu yakurabaho yako interesting na business yeye wamukora karango tugire ngo ati nofuna kimwe basiza abashiza neber character y'omuntu ejo ne outside media bakureba gana keje bone biza besuka bagira ngo umuhati mboye nati of course ezo challenges ezo kubaho mu life nayo kubotara ha media of course challenges ezo nizijas koraki zubaho yes I'm a celeb konka ekirunjate kinduho abantu abinji kubakora wabanka celeb bakutina so shangana kwa respect aja iwe tinda kubasa baza kudebera ukotoza kubura kuswerwa no echo nkiza kunyambo kujya ngo umuntu kakubana kureba omukite kindi obunda kusigira honka gape mwe ninge kwereza opportunity ndijo. Okay. Tuje no miso abishibatayi babo kusibana abo bakora nabo bone bagamba ki abishibanje abo kusibana abo nimbebaza okutandikira sister wanje urko yeta manager wanje Joan Chance nawo mu following TikTok twineho Donam then twineho Shilat there is Delta nabo bambe nibanyamba ngo bwiro bungi kunkubani nkoranke kintu banjangu kipostinge ninga kireke ekintu kizakushwaza ninga ekintu kizakorabyaho so nabo banyambire munongo kujango bwiro bungi ko kusharinga amagezi n'abantu abo kubora nabo ninga ukipostinga kantu bakayikambakirukira babamba kwereka ngebyo korani babikunda kana bo mbakunda turiyo tugenda munonga abacinaremera munonga mushi bo mushi okubanza ningira muri mbararo umukora na ruga yakaza kamera tubare benji mu barwe bazakamera yeo fresh yata bakazo inire kimwe benji akazi bamwine nangwa konka tubona kare naryo buto atkuja ntini ya bwana buto just nimani ndi buto kwa maguza mukavera buto njati nchaba kunyetero muri ya buto najya ngo noriyo bwana buto kugara mu musayi tinka shire konka ni manyango myaka itari mcyo myaka nk'ikumo mission inza kuba nakikozereho tuba tureba none ukora ko nankeje comedy zawo kuzwara nkaba kazo kwemora no chikoroti enjeye kuchikora muri mbane ngezo kuya y'ibintu bikwatirina nabiki kwatinora nko buzo buruho mwe stano ayo cyo kusingo winje ne betina ati no shanga wafuna nko umuntu orikwenda ngo azane cyenye cyo kwenda ngo azane konka abo kwetina mwende bineshona kusingo winje ati nshara munyonkezanara ya ukatani kutakuza kwatagana nogo okuza kwatagana nogo ogo mushija azizo gunu yabanze munywereka ntazari yo mwiki nabona woko wanyu ati kana wona akiterera kimwe kana nyikantu yeniye mureba ati niko kwizana nyikamushara wakubuzaga mu mazongero tuwakwata batumutwe nation niki ati kugira ati nation ati narango mwanyo gundi mukogo kugira ngo arme imiti mingi omwe ntara mukenseri ati yashanga zagira zita wakwata muna keje okay tuje no miso muri Bwakera Media Center kandi zukangwa kuteka mu center tuyine aba market list house no basanga muri sukte ya Rubirizi bino buraro burungi reka ngo asukano ikayo kandi bakutekerana n'Enyanja oreke ngo aje no miso no kuba nori yakurungi munonga wana rakuza kurambura ebinyamisho nakiye kuzo mukuneriza Besa National Park reka ngo ikaho ahamwanyu aho nibasangwa muri sukte ya Rubirizi Town Council kandi zukango tuyine aba Jonathan International kandi abone basangwa muri Kampala twari umwana wawe basukora bamwigisa ebyo busaho abe omusho murungi kandi umutendeke kandi zukango isomero yene rusangwa muri Kampala enabaza simu ziri aho hansa skurene reka ngo watwara umwana wawe kandi basukwana yiga kurungi ebintu kiriya tuyine abakaganga fashion nibako kundi nko kunzuira aha no bakunteka mu kisente norana nabo narabe chikadawa kanga fashion musangariya umujibike kandi room 17 nono musanga kunje munonga gendayo abasukwana kuzweka turonje na kunje omisho tukine omugiga witogo mu TikTok oyire muki mu TikTok cyamane cyimfunire mufunire minywana connection ko batukunoja ku TikTok ati nkayo ntari yampaha nafunamu abantu b'ikitini samwe kanabona ku bantari nabo wana basakunshanga no kutamba no muntu ari wamana uyebuzi kagaya kankachikora kata dene kinmene minywana na connection zo kubano dealing n'abantu abamani ukajizana cyane ntongamo nkajitancyankani nkora campus design akawa omuro ku down action wona atandike kintu ekyo kuba kansi bandi yaho ntine byo gukora nanye ndi abagenzi banje bakubikora njanto wayo omuna benshi yo mwana kanabe nchira kushemeza abantu abacinta kukitandika onanye nko kukitandika onza kwanda cyakwa tempora mpora ogaruko mu cyaro tuba kusekera ngo kuko ibintu ukora cyebe uruno tuswazi bamwe babigamba ko nkata bakusinga ko bamba bigamba onyoti kukitwara nkakikora habwenshonga abantu okusinga obwingi arahuma abantu ko batakwendeza nyo niko kukitwara ansyo
konko umuntu ina amagezo ine common sense umuntu wakoze ari kureba ari kumanya ibintu byo kukunda takabasa kugamba kintu nk'ecyo yeah twina abamani mu western region tarwa kubingana mu TikTok Aziz wanje uzo barundana utaba kuzakora ngo batunga kale bikabitangushi akugo mushano mana wagumiri kwata kabanza namusincha message yari kuzigona warenga atakwenda kumanya no bimanya niwe ninga niyo bikorebe yaje umuntu yakusincha message chonka good chance tuza time meeting face to face twamanya na twabanywani aturi ba besties yeah mutira kurunje munonga njani muri ya video zitu nyinyi tuzukora hamwe nimbani ndeba noboye nogo nondizo mushi ogo mukino mwetota ni girlfriend wawe ninga ogo muchi ninkora nawe kwa maza wasaka just wagamba mushi just nawe excited choka ninkora nawe just umirimo mire gire ndizo na TikTok yeah denogo uzo mfunote ogwe nawe bikabitangwa just ogo atukuza kumfunogo hina yagenze yataginga video yeye tunaenda kwega kuzina ati mukona wo kuna mukonere musabe namba ye ajimpereza tuganira angambira Kukora kale tukwatagana sicyo nawe cyo tukarugira dance kwega dance yeah uri dance amani secondary school binja bakumanya mbachimanya ngu I was good at dancing konkano ekizibu cyo mu western wotine support kiringo kwa kubanonda kora video ya rugutotine wo kwata kamera yawe ninge simu yawe so na yenkani nyetenga kujangunka in case wo inenka challenge zo kuzina ninga nka haru munka dancing cruise nyonkani manta in dancing crew so nkani wishing to join ukandi abantu bingi ni bakikora ba supporting abantu bo wabo na kira ukandi obwiro bwingi kwa kubaronka shows oranga abeshongoza bakampara bijana abazini naye buza twaye kwatanka ba TikTokers already Aziz nkani muraru koro burango bwa presses no yendanka yinkore videos nanye najo ininge iki kintu tinkubasa kufitingamu ebyo byogumano training no zo sound z'abandi omwe ka video kanga kutambura imwe mwakikora nkimo mukagumani mutambuze myanya yanyu ndi ati bikubasa kora that's why nkaba ninyetaga support yeye na no kujanka hati nimbasa kubani mukiza ho following right now konkani mwetaga no kusingo kwa koraki okwakunyetaga bokuba wo mbice byakozire nabasa kuba arahukire kurugayo kumanyiko konkito mwe following no shangano jeshengereza no muntu wo kumanya nakushaba following nakushaba following so ko kushango yine at least nkabantu nkabatana bo kumanya mu area obano manyotaho ninza kutambura mpora yatandebera sime account yanje nakundeba account ya Aziz nakundeba account ya Arzar ashitwa kumanyaho emirimo zo zitambuzota emirimo na nebyo kukorebe nyowa mirime yindi kukora ora kabiri ni band free nana kasheshe kuruga eshaheza kasheshe kuko mashayina necweka so wirowe nimbu utilizing kugira ngo nkorere mechi nyine koraki kinyine kora obwire bo murumo ntabonagira na nebyanje ntabinagira so enyingi video zanje nzikora nkiriyo mukakasheshe ninga nzikororo akabiro nako reno runkuba ndi off mwana kutambuza antu account yanje mpara Aziza Zuyuni mwine plan chati abantu basatu akwa ni ratu yabakuru bazaro nano wakana hari no wakana tionje bwana bukira kwa nindeba nano bwana mwe tionje kugatharinga mutima reno mutereza nice kimukwenda gukora saye gikora ngona nito Western region taba focusing yeshayo natintu bayetera biggest cyama tabiga abantu kwatabishisha cyontu bayetera byakabi ikikurimo mu birinde ikikunima cooperation yeruho ikintu kiruga mu kiri fit mu management right now between a management however much into jetaga abo kubantu etaga koranka skits of which skits tizikabonera nesmeza aborision tuntu etaga cameras tuntu etaga nka director to directing at koroti tuntu etaga nka abantu abakubasa kwandikira nka skit akakugiye koroti ngoko ebinje kumukubikira kubireba TikTok akani twe ebiroto twine byinji konka support na funding twinenchi plan yanje nyine Nye chamane chinkonda just nyo ningezaho kugira ngo tukitere kintu kiteka level garkaho. Maana shaga makatari serious. Tukujande ninga makotari serious. Nyonde serious. Ninyenda kama nambe hera. Mukanyo nyinde kintu kitere kiteka level garkaho.
ebyabantu akwambaza wa manyango mu western ngutakasa kurya abantu abamani ba comedian ngwabeshongozi bya tontonde kintu kitero mirome rwitu olunyankole kiteka revere kugireta mu kibuga cya western region mwe cyo cyukura states zone ziri mu western region jeje ni bakweta mbara yamawe basi uyo nicyo nkwenda tukore Aziz turiyo tuhendera umurebi reka buri omwe agamba akagambo kamwe akakubasa kubana kagera ikikateka mamani tubase kwa turuga Aziz gira umureba ryo nakureba uje cyo mugambera na icyo tibekanise kubana garuzaho umurebi we nakutureba na munongogwe ogwemba machira ko yitaba new tiktoker cyenkwenda kumushaba otaho amamani sebo ninga nyabo hamizaho video na yatera 15 likes otarugaho hamiraho ikindi surprise nyoni zikora kimwe icyo nanayi bakukibona surprise zo nizikora kimwe numukwa nimuzireba zo nza kurumba za ntungamo za bushenyi n'izindi muzire ati nabigambi banzo kubanga atashaye nyewe kindi kubashaba bamberanisha aba new tiktokers ninza kufocusinga abantu ba western abo kwatukiriye nyuma munonga new tiktokers abo mu western mwe following mwe liking mwe ronde mwe manye ekinde kya kandi muhagire ba celebrities banyu abo kananda kubaha example following yaba celebrities bitu okutandikira rage okuzaba omega area hansi munonga compared yaba mu east abo kubaboni be following abemanya ekinde kya kabiri nani mbashaba kachena kahango wamanye togu ni celebrity wambara muri recognizing mu area tibyo kugira ngo ukunda ina tahango mu club nankana amanyo shange abinji ni mpurani ba shouting out we abantu abakuri nanka yizo mu club yitu mu recognizing and big tiktoker mwebwe abana bakunu yabako bahagira even every day so twantu bashaba bambe mutuhagire mutu supporting mutuye yo mutumanye amazima gonu gwago nanyebyo mbyegambe binanyendaga amasista wanje ogebyagamba bantumwe ba promoter obuzobu nsanje kuna promoter mwe no kutukunda umuntu yafuna chance kejo akizanka stage mwikirizazeho umukore platform injirangu abakutebekanisa ebivuru nani sabangu burumwesongo zari bayize kikansabe MC Kacheki ni nyiranti burumwesongo ziza kunoya aba nabo mubahereze platform bagire bintu bakora TikTok nk'abana ba Central nkibaso kwa njeno mise kureka ngwakiri cya supportinga talent zabo hamwe no promotinga TikTokers nkoko rero batambara kurunje munonga MC Kacheki mango kino za kuchikora utagarugaho nabandarama yuji wewe kwa no njeno mise kwa no following Kukora Media News Center nkiwakiri kirunje munonga kandi zuka muturi TikTok Twitter Instagram Facebook icyo kwa no kora nkiwakiri Ebyamani tarugaho